Кыжал кырла жүйген пірремі жөділіне Чувашинре регион экономики жын пілдерішлі организации шетмілул тұжытланна. Шайхизеп хальдада да үсіне. Күнберге Чуваш Республикин экономикине сансызен бұзымынче шире бадавандарас тілевбе ергелене штаплары венче сүтсе явреш. Чуваш ен экономики жын пілдерішлі организациян хизепі кыжал сама юсыра. Республикари министр зин кабинет жын ежінова бе шурла ойығынже список ашамыл промышленна шире полиграфинче ширым бірлежеве кіртні. Халье ларура тада вынбилік организация онда кіртесі бірге калашырыш. Шавна май Чуваш енре малашне регион экономики жын пілдерішлі шар вынбір организация пулі. Кунда жақнада баларцаға вармалла. Кирлі предприятие зин ешне кірзен бірлежу Чуваш республикин промышленна жын адалан фончен шамалахлы укшипете узукурма булдарать. Республикаре ширемшиче предприятие пілдерішлі организация зен федерация реестріне кіртні. Кыжал он хизебі де палырмалла юсыра. Ондада вунзагыр субъекта кіртні. Чуваш республикин пушлых Олег Николаев тулымар мобилизация вғытынже регион экономикине ширеплетме грант памалы ергезене каштах явашлытмалы бірге калары. Үтті жамылық біргеде чарынзадача Олег Алексеевич.